Ese wigeze wibaza aba DJ bakomeye cyane mu Rwanda b'abakobwa? Muri iyi video nje kukumara amatsiko kuko nkuzaniye top 5 y'aba DJ b'abakobwa bakomeye cyane mu Rwanda kurusha abandi. Birashoboka ko utari butungurwe kuko bamwe muri bo urabazi kandi nawe urabibona. Turaza guhera ku mwanya wa gatanu tumanuka tujya ku mwanya wa mbere. Gusa mbere yuko dutangira mbanje kuguha ikaze kuri umuyoboro wacu wa YouTube. Tudatinze ku mwanya wa gatanu turasanga umu-DJ witwa Iradukunda Divine Grace. Uyu nta wundi ni uwamenyekanye ku izina rya DJ Ira. Uyu ni wavukiye mu gihugu cy'u Burundi, aho mu mwaka wa 2025 yaje guhabwa ubwenegihugu bw'u Rwanda. Uyu DJ Ira akaba ari umu-DJ ukomeye cyane, yatangiye kumenyekana cyane mu mwaka wa 2015, aho yari amaze igihe yigishwa na DJ Bisoso. Birumva yuko ari umu-DJ ukomeye cyane, bikaba byatumye uyu DJ Ira agaragara kuri uyu mwanya wa gatanu. Tudatinze tugiye ku mwanya wa kane, aho tuhasanga umu-DJ witwa Sonia Kayitesi. Uyu nta wundi ni wamenyekanye ku izina rya DJ Sonia. Uyu nawe akaba ari umu-DJ ukomeye cyane, yatangiye kumenyekana mu mwaka wa 2019. Kugeza ubu akomeje kwigarurira imitima ya benshi bitewe n'uburyo azi kuvanga imiziki cyane kurusha abandi mu Rwanda. Uyu kandi yagiye aba umu-DJ mu bitaramo byinshi bikomeye cyane. Bikaba byatumye uyu DJ Sonia agaragara kuri uyu mwanya wa kane w'aba-DJ bakomeye cyane b'abakobwa mu Rwanda. Tudatinze tugiye ku mwanya wa gatatu, aho tuhasanga umu-DJ witwa Esther Brian. Uyu nta wundi ni DJ Brian wamenyekanye cyane nk'icyamamare, by'umwihariko mu mwaka wa 2020 niho yatangiye kugaragara cyane cyangwa se kumenyekana. Uyu DJ Brian akaba ari umu-DJ ukomeye cyane wagiye wigarurira imitima ya benshi bitewe n'uko afite ubuhanga bw'inararibonye butuma ategereranywa n'uwo ari we wese mu kuvanga umuziki. Akaba yagaragaye kuri umwanya wa gatatu nk'umukobwa w'umu-DJ ukomeye cyane mu Rwanda. Tudatinze tugiye kujya ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri turahasanga umu-DJ witwa Tuyambaze Liliane. Uwo nta wundi ni wamenyekanye ku izina rya DJ Crash. Uyu akaba ari umwe mu ba-DJ bakomeye cyane mu Rwanda kuko azi kuvanga imiziki cyane kurusha abandi. Uyu Tuyambaze Liliane cyangwa se DJ Crash akaba ari umwe mu bigarurira imitima ya benshi bitewe n'uburyo yagiye akora ibitangaza no kuzamura imbamutima z'abantu mu bitaramo bitandukanye, aho yagiye agaragaza ubuhanga budasanzwe mu kuvanga umuziki. Bikaba byatumye uyu DJ Crash agaragara kuri uyu mwanya wa kabiri. Tudatinze tugiye kujya ku mwanya wa mbere. Gusa mbere yuko tujya ku mwanya wa mbere, nagira ngo nkwibutse niba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube wa Ben Gold, kora subscribe, ufungure n'inzogera kugira ngo utazajya ucikwa na video z'ubutaha tukugezeho kuri umuyoboro wacu wa YouTube. Niba ari igitekerezo cyangwa se icyifuzo ushaka kuduha, byandike muri comment, turagufasha maze tukagendana neza mu kumenya amakuru agiye atandukanye cyane cyane y'ibyamamare, haba mu Rwanda, muri Afurika ndetse no ku yindi migabane itandukanye. Waraza kutubwira umu-DJ wabonaga yaza ku mwanya wa mbere, mu gihe usanzwe utahashyize atari we wakekaga cyangwa se watekerezaga ko yagomba kuhaza. Ku mwanya wa mbere turasanga umu-DJ w'umukobwa witwa DJ Pink. Uyu akaba ari umwe mu barusha abandi mu kuvanga umuziki mu Rwanda, akaba yagaragaye kuri uyu mwanya wa mbere. Uyu DJ Pink yagiye akora ibitangaza azamura ibyishimo bya benshi mu birori bitandukanye ndetse n'ibitaramo bikomeye cyane. Uyu DJ Pink akaba yarigaruriye imitima ya benshi haba mu Rwanda ndetse no hanze bitewe n'uburyo afite ubuhanga budasanzwe mu kuvanga umuziki ndetse bigatangarira na buri wese. Uyu rero akaba yaje kugaragara kuri uyu mwanya wa mbere. Uyu DJ Pink niwe yaje guhiga abandi mu ba DJ b'abakobwa bakomeye cyane mu Rwanda.